out of ngerai naing'ua Nairowwua. Ngerai na ore I think the first time ameona electricity na reform 1. Nakata itodua oltai. Ore pajing class aikonji ore peoshe aikonji naimaga ngonya ajo anyor nagira asa. Na kayieu nairoroki nkera ormaasai ajo me ewuei ning'ua ninye ming'or ewuei ning'ua. Ng'ura opportunity niata. Amu ore nanu naa kashomo najo ate naing'ua Lodokilani ate naing'ua 46 we all now have an equal chance. Neeku todua paye ajo ore ena nishoki yiok pookin. Nishoki yiok pookin. Mary Super Show, inspiring lives. Oh yes, olaing'urani le Mary Super Show suboleng agira aitoomon enkolong etaata sidai naisho yiok Enkai. Ore oshiake tena rishata naa erishata nikijo Mary Super Show inspiring lives ajo paitukuj olaing'urani lai tewuei nitii naaliki ajoki kidimayu labda itii abori labda miata school fees labda nyamalitin kumok nikisujita na inoshi paayaki iltung'anak tofauti oota nkatini naapaasha piitum atayiolo ajo kepuku oltung'ani tiabori nilepunye Enkai amu ore Enkai nemerikino aikata ilaura lenyenak. Mungu hawezi kukusahau. Labda igira naa aishir, labda irkiyio itii, labda meeta kimbai tiatua ormarei lino, ayieu ake najoki ntasho tayiolo ajo ore piitii enakop naa iyata enkipirta naje naa ninye etipika Enkai. Neeku agira aitoomon katukul ore enkolong etaata kiata ormanejai fulani oing'ua idia shoto oolodokilani eji Fred Nairowwua nayieu ake naitoomon pee kipuo dukuya kining' enkatini enye. Etaasa sii mbaa naipirta ormanyara weather naa kelo ake aliki yiok etaasa mpaka masters eshomo mpaka loshon leboo mbaa sidan oleng naa ekintukuj naa enkerai apake natii sininye nkaulele ake naayie neeku agira aitoomon katukul karibu oleng. Ashe oleng. Nimeshukuru sana. Supa ninye enena olong agira aitoomon katukul ena rishata roroki olaing'urani le Mary Super Show. Basi olaing'urani le Mary Super Show karibu sana pee nining' sinye enkatini ai niyiolou ajo meeta entoki nemeidimayu naa ore Enkai teniruk Enkai naa meeta ewuei nai nemikindim atudumunye. Neeku karibu amu kekiimaki mbaa kumok oleng. Ashe oleng amu kinoto ninye taata erishata oltamanai agira aing'oru lakini tumepatana. Ashe oleng. Karibu oleng toliki yiok ajo kang'ae dii ele loji Fred maisha igira abulu naa itu taa dilimu ajo kaji ing'ua. Basi olaing'urani le Mary Super Show kaaji nanu Fred Nairowwua aing'ua Lodokilani ewuei neji Nairowwua. Abulu apa nanu tina kop to kijiji loji Lailupa. Enkalo ake 46 tinewuei town. Nabulu tormarei loji ole Nairowwua kake ore duo tesapuko naa keji ormarei lolenkinyi. Nabulu sana sana entasat enkokoyia ninye naitubulua. Neeku alo atubulua pii. Enkokoyia apa nikitubulua? Ninye naitubulua. Amu ore apa pee duo aini nanu naa ninye apa nanu ishooki enkokoyia. Nabulu taatoi. Ninye kincho mama lino. Kake duo mataboitaraki. Neeku nabulu taa nalaki sukuuluni tine naiteru sukuul naji Nairowwua primary from nursery all the way to class 8. From the beginning I was a bright kid. Ajo keuri pari nkolong'i naishindaki ajo duo te primary school. Nanu apa korikito. Te sukuul. Nikiarare neiroroki yiok Enkai. Mind you, it was not an easy journey. I remember ajo aidipa nanu primary maata never owning a textbook. Aidipa maata embuku naji textbook naji ninyang'ua. Kanyoo? Hali ya maisha at that time. Neeku kake erai naa apa during that time erai kuna textbooks e serikali. Neeku nye unategemea na it was on a shared basis. Neeku neretoki yiok Enkai tung'ang'ana naidip class 8. Got good marks. I was admitted to Olkejuado High School.
again there ajo ore palo orkeju ado na wala jentam na baka ishintai we ira nada wasichopio there nalo amwa I think ashomo midterm ore palo midterm amu second selection ara bintu naji first selection na era second selection ore palo second selection nalo midterm na big 1 week nikipo midterm nikijo kishugunya nikiasende mara na era wangera 250 what torkejuado 3 form 1 I remember my first ore bido bigasende mara end of year na loru ako number 55 out of 250 nakara beru nagoro najo he kishu Edwara bike nenda Edwara nanu number 55 aikona kido yaja as niya sinyo nakata najo hapana medemayo amu ore naridua apa ronkaulele na nanu naradua apa ndio nanu aborikito najo me tofauti kuna kera onanu as ore na bigishugunye second term nanyiko taage naloru top 10 ore ba Deru regular bugre top 10 ompaka rajo nikindip ajo ore bipo nidip I was in like 6 out of ne ngera inaingwa langata was ngera ina ore I think the first time ameona electricity na reform 1 nakarito dual tai ore bajing class ekonji ore be oshe ekonji na imagango nyajo anyor na grasa na kayo ena ro jingera ro masa ajo me we ningwa ninye mingori we ningwa ngura opportunity nyara ambora wananu nakashomo najo ate naingwa lodokilani ate naingwa 46 we all now have an equal chance neeku todua baye ajo ore ena nishoki yo pookin neeku nanyok na nireto yo enkai naidip wapa duo chido school fees egol apa egol ho duo na kura apa megol apa primary kai ore by class 8 na ngamu na my mom was she was working in the county so neeku na idwarum shida narero sasa ndo iwo ore by class 8 na from 4 sorry I passed very well I was admitted to the University of Nairobi to do a degree course in Bachelor of Science in Biochemistry. Ore netubaikine eri kuna kera na nopunkayo egira adalare enkisuma ashu epuku nkulie te school enkerai enkayoni entito etii naapuku enutayu netii nkulie naapuku ake ameyieu enkisuma ashu ejo kegira enkisuma yani megira enkisuma ayaki toki nyoo naaji indim atiaki ore nyeti na ore enkisuma na entoki etipat oleng na ore taatoi tanakata maisha tenimiata enkisuma na kegol oleng hoo nigira nye empukunoto na curriculum tolosho le Kenya apa ashunye metaa kegira lotu metaa ore sinye enkishooroto oltung'ani na kitambuai kake ore enkisuma na kekibol inkonyek nikirerio nemikisukenya kata tiatua olosho na ore enkisuma tenimbung aitobiraki na ilotu toi nikijo raitorisieki ake kunda kera apa natubulutua ninche eeta kunda kera orkasisi nikintorisioki enkisuma wow it's an equalizer neeku epi matejo duo kaidim nai atejo neja amu tenelotu na peeku na job applications iasita ashu interviews na era ake the same skill set as them who went to big schools, who went to maybe they did GCSE rather than KCSE. So entoki etipat enkisuma na kaitoko nkera ormaasai pookin ajoki tafadhali maibung'a enkisuma na tenelotu ninye pitapong'ori ake peno ngila toi amu ejo nya ormaasai ore toi na makosa neme makosa mpaka ninkaja mpaka ningil katitin are neeku olosho lai lema nkera ng'ormaasai emaibung'a enkisuma amu entoki etipat oleng nilo University of Nairobi nalo University of Nairobi nikimbolokoki jab kadamu ore peipoti jab I was among ore peiki enkarna amu keiki apa naara kwa DC nekeji ake Fred Nairowwua kama ideology Fred Nairowwua iye number 1 I was among the top kids in Kajiado. But I was a low-key person never mind about my business nalo University of Nairobi najalo na normaasani nakata a whole class that was 2007 so in a class of 65 na no normaasani
What na course sasa? Bachelor of Science in Biochemistry. Wow. I was very good in biology and chemistry. Gore adamu gore wala ya results ai KCSE na ajoge malimui apa ai biology. Karashu ajo ni mwaba kirangi subjects amero nara megere rank subjects. Na yara number countrywide. You have a number in the country. Wow. That was that because it was a strong A in biology. So I was very good in biology and chemistry. So when naba I borogni and course najo it's something that I have a passion in. A medicine naba ina sairu na ira bainyo. Points. Meyo ni aba an instant na nagara. Yes medicine. Na eko nakita neja. Ne kiara sinjina. I never gave hope. Amna na or master ni. Nigitoni nikiara sinya mwe gold biochemistry. Nige graduate, passed very well again. Nikamaliza, nikaanza kutafuta kazi, nikaingia manufacturing industry, nikafanya for 4 years. Na dola jo, ai yura ke kiti ruinengor. Yura ke kaningira jo, garage ina push. Kaningira ina push ajo. Bado etiendo ke nangor. Yura ka yo era tabaya na kisoma. Pejunguro brage. Asi. Naira hanwa bowling konyek. So najo why not try? Nikaanza ku apply different universities in different countries. Where? So na arurebe apply USA. Oh, inde ruwa apply TSI. Riagi CI. Ama anoro na inara I mean idi office. Niara internet, niara a company laptop or computer. So but nilishika job baraka sana ikakuwa repetitive. Na unajua I'm being underutilized here. Let me find a transition to move out or to improve my life. Pe aigela go ngani pe ndo gibelegen paigele belegen ngishwe. So I remember nika apply I think University of California, Berkeley. Nika apply in the that is in the US. Na igre apply scholarships. So I was amugona nadu shi criteria na ingasa apply sugul or birum admission letter paingela ngoronyo scholarship. Mind you mara I don't have a mentor. Nile tu ina drive entoki ake nayieu neeku nyaya nagire kaja aiskuma. So I applied University of California, Berkeley, Master of Science in Environment. Nikapata wapi? In the US, University of California. So but saa sikuwa successful because sikuwa na scholarship. Na mpesa humo karibu milioni aja. Milioni uni. Najo hapana. Eti yake nkaitoi. Nagila kai apply other universities in the UK, United Kingdom. I remember I got admission to so many, but nilipata ile course nilikuwa nataka kufanya in 3 universities. Narum admission in 3 universities in the amugira na apply ngumu. Ngaya ba university naji University of Tyneside. Narum Aurora University of Tyneside, narum Master of Science in Energy and Environmental Management. I apply University of Salford. I Master of Science in Environmental Assessment and Management. I apply I think it was University of Cumbria. It's the northern part of England. University of Master of Environmental Management. As narum na bograja. Ora na partial scholarship. Na University of Tyneside wanakulipia kidogo nilagi yange na University of Cumbria. Na ore University of Salford na ishone nje. Najo ore amu nikinjonje free. Do full I cover. Full scholarship. Wow. Nago as najo bas erabolenga inyo. Erabolenga enkoitoi. Nago I was passionate about the environment. Amore ati the manufacturing industry. I saw nadol vile na chafua mbol tungani industries or manyara vile na inyala impuru napuku kigira kaitobir kuna tokitin nikiyeu ake kila siku te maisha goods and services ne panda remburu nelo manyara nibelekej nayau mbaa nelotu tanyamali yoka sol tungani jor maasani amu ekeyau nena toki naji enkibelekenyata oloing'ang'e climate change. Nadol apa ajo kamarar nanu enkerai ormaasai na nele nanu
lara technical kake kai nayiolou ajo kamara enatoki naji climate change ena kibelekenyata oloing'ang'e kai teetiu kai sara iko paayiolou saidi paa teneeta enkoitoi naretie irmaasai naikaja naretie neeku napa duo main motivation paa deviate from a technical field to the environment field najo naa oing'or ena program University of Salford naa kesidai apa amu kegira naa aimaki keeta courses ashu modules naipirta ena toki naikaja nayieu nalo nadumunye taa nilo taa nanu meeta oltung'ani layiolo te UK meeta pii kake noto mpisai enteke nanoto etii mpisai enteke paayaraki nanu keon alo aisuma alikuwa nakulipia ndege kila kitu neketii oshi ake opportunities nemeyiolo iltung'anak ketii matabolo nkonyek amu ketii teniata ina drive niyiolou entoki niyieu naa itum amu kejo ninye ororei lenkai ore entoki pookin nimikiata naa itu kiya roruat aikaja aomonu ashu aing'oru nikiomonu neeku aikunaki nejia neeku kayieu enaitukuj olainining'oni inining'ito taata yiok ajo meeta taa entoki nemeidimayu amu ore toi part sapuk e maisha naa ndamunot oshi etii neeku ore maisha ang sapuk oleng naa atua ndamunot your mind powerful if you are able to navigate nirish ndamunot inonok amu eeta naa ake ena side ngira ajoki midimayu Mary toi Fred toi ele payian naing'ua lodokilani meidim jana di village lailopa ele toi ing'ua lailopa ero meeta yie entoki niindim neeku kake tenirish ning'asa yie ajur keon and you make change at the personal level then you believe God amu is the owner of the universe then nemeeta entoki nimikaja nemeeta entoki nimidimayu nilo nanu enkirukoto ake aata taa nkardasini pookin aata mpaka visa ayia erara bayara ropiani leitumia tidie enaa kitasheki ake keuna duo scholarships naa kekilaakini sukuul pookin nikilaakini accommodation ninchori entoki naji stipend enkai narapa nikitadoikio Fred hadi stipend neeku ketii nkulie pisai nikinchori maintenance peeminyamalu naa kigere kaja aisuma as egolu taadake first time kupanda ndege and I did a mistake etu apa kijokini Fred kanyo pigira ing'ua esiai etu atona naake mpaka najo hapana ore amu contract ake ena natii enaikash naa ena bold step eng'asa aing'ua kuna ropiyiani amu eponu ake ninche baadaye batang'asa improve keon that's powerful ling'asa aing'ua nang'asa aing'ua esiai nang'asa ajo duo mahomo aikaja alo aisuma wow that's amazing neeku aikunaki taa nejia asi nebau naa enkolong napuoi naa enkop oolashumpa England United Kingdom naasa apa mistake nainyal amu itu apa agelu British Airways na ore British Airways na direct connection so from JKIA to Manchester International Airport in the UK northwest part of England direct apa nitu naa apa sieki amu meeta oltung'ani lagira aikaja autaa nagelu Emirates nadumunye taa te Kenya nang'asa alo Dubai paadumunye te Dubai igila alai egila alo England naa saa 4 saa 4 edumunye ena teke enkewarie nanu dikiomon tiang naariki mpaka airport najokini ero sere taa homo taduo tonyua meeta oltung'ani ling'amu idia shoto enkai nake asi nilo nanu first time kuingia ndege it was a bit tough amu from Nairobi to Dubai it was 8 hours flight look ake 8 hours ore pilang kuna no Atlantic Ocean era entoki naji turbulence nikirikira endeke ompaka neeku tadua ihe name bumps tengari asi neeku nkirikira tiatua endeke aikonyi nejito ush kahomo alo aar keon the name ocean era turbulence when you fly over water body then there's turbulence ore turbulence na high wind current osiwuo sapuk what nang'asa rai route tine najo alaka amu kanyo duo ardumunye tenkop ang nanyok nalo meeta sidai na amu maisome na kidogo nautaa keon nala ore padol ajo paimin kidogo najo kore amu kisapuk mukuraisho tenkop enakai naikilikuan security badala naikilikuan ake oltung'ani oloito
neeku tenapong'ori peno najoki kaalo etii terminal amu sapuk Dubai International Airport kai etii kai etii terminal fulani nautaa najoki mene shomo akeyie nkunari inji nalo mpaka nabaya oloing'oni nabaya Dubai naigil aton 1 hour naigil ake enkae nalo mpaka Manchester International Airport inewueji apa nafaa duo nalo aya tabaiki taa enkop oolashumba I don't know anyone mayiolo ajo kai ikunari asi bahati mzuri amu it was on a Sunday ahomo apa travel Jumamosi kewarie tene nabaya inakop Sunday saa 6 so from 10 p.m. to 12 p.m. asi nalo najalo nashore Enkai jo naing'or ake jo ashopo enkiti suit sidai naing'or ake olashumbai najoki kulo le border point najoki excuse me owene najoki au service ino naing'or aikonji najoki you're a student ajoki pita haraka naipitisha haraka as itudua aima ena jihorore sapuk oleng airport ajo kanyo ilotu aas nyonyo naimeki haraka aya atijing'a enkop oolashumba kashipa peno kake mayiolo nasi ajo kai aloito as najo kore taatoi kai saa iko najo konji nadol ntaksini nalo aina naitauno duo nairasano era enkiti kisungu enake ekiti Kenya era duo kajo era naa olashumbai peemikiyiolou naa mayioloni ajo kemshamba ele tung'ani asi nalo naikilikuanu taxi tinewueji najoki sawa where are you going najoki University of Salford najoki in Manchester najoki najoki sawa nelo nanu naya nalo nikiya mpaka ine naya duo mpaka hostel amu keetai ina hostel it's pre-booked you book it 3 months nalo najing hostel nekenyu naiteru nyoo sukuul naiteru sukuul najo naalo ore nye enkirobi naata enakop ore orkuak naa tofauti ore endaa naa enkae najo alo aing'oru inewueji endaa najo alo aing'oru kuna kiri ormaasai nijo alo aing'oru sijui orgali meetai nena tokitin meetai tinakop nilo hoteli ilo aton payanyu waiter mikiyaki endaa hapana ni machines so unaenda tu kwa mashini unaweka coins pounds then unachagua kaa shai hiyo tenaa kaa coffee nirony nile mashini nikintaki nitobir emashini nikincho so narum enkiti culture shock but within time nika overcome naiteru enkisuma tine nisuma tolari naja olari obo nusu wow nalo ninye na masters master of science nalo naa kepaashari nye enkisuma inakop amu me exam based ore taata tinakop naa ekisumi ake nilo practical paa ore taata assignment you write it based on practical you've done nanyok naaretoki Enkai mpaka naidip ore paidip najo aikiti enang'eno naaba nji pookin mabikie tenkop oolashumba ashuka enyo ashuka enkop etu apa duilo ajo labda iyemisho tinakop ing'oru esiai eyieu elotu ina kiti damunoto kai saa iko haigil taa loing'ua enkop ore naa inakop naa metii nye enterit ore irbaribarani pookin metii enterit naa lolami naa siye ropiyiani ore duo ropiyiani neeta value nelelek endaa naa sapuk neetai inkilani sidan neetai yani kila kitu their social life is high it's of high quality najo aigil taa adumunye tenakop sidai aikonji aigil alo orpurkel ajo maing'or hore enkiti siankiki tene naigil adamu najo ntoyie mashomo paaku ake ole dupoto olosho lai taisere nalotu naa anoto eng'eno ng'ejuk naipirta mbaa oloing'ang'e etaa naikilikuani ashu enadol entoki nagira aasa nayiolou ajo egira ena ainyalari amu ore tenakata ena puruo naa kees entoki naje neyau naa ena toki naji climate change nashukunye enkop ang 2018 nashukunye naa naiter aing'oru siaitin etu apa kijokini duo itum pressure like mishori iltung'anak le street ino umeachwa itu naa amu sidai amu ashomo taa kara kiti amu I think I attained my masters when I was 28 years old neeku aewuo ake when I'm still a youth neeku aikunaki taa nejia asi nashukunye naiter aasishore nkampunini kuna ormanyara naton mpaka najo paa kamaa taatoi kamaa tena maisha pookin saa ake peebaya tenisaidia sii olosho
naiteru apa enkiti social enterprise ore taata social enterprise netiu anaa CBO kake it's for profit. Ore taa for profit yani you need to do side activities naisho ntae iropiyiani nairan the enterprise aikunaki taa nejia. As naiteru entoki naji climate marvin. Najo climate marvin. So climate marvin enterprise. Naa ore taata ele turrur naa ore duo enkipirta enye sapuk oleng naa peebol irmaasai nkonyek amu eton kilakwa eton ilakwa yiok indamunot amu tenidol tenakata maisha ormaasani neton apake enapa na ore taata pikijo ira orkarsis naa teniata inkishu esiana naje arashu naa ntare esiana naje kake tenidol naa ilo kuak lang ore taa ntare ore inkishu naa kitau ninche orgas loji methane toningo taa ore methane naa ore taata emodiok tenitau inkishu tenitau ntare naa ore taata egira endago bacterial degradation ashu egira amuta naa ni-release nyoo ele gas ashu amidol oshi nenya inkishu olari nepong'u enkiteng nepong'u mpaka neeku tepenyo nikaja nedaa. Now that's methane from the digestion system. However much less the quantity livestock in emit kake empuruo na ki contribute enkibelekenyata oloing'ang'e climate change. Neeku naa tenidol ele kuak lang la ore taata karsisisho naa esiana oonkishu ontare naa ore ena kibelekenyata oloing'ang'e naa ninye naarita yiok amu mekure apa kibik ilarin 5 itu elotu karibu emboot. Nidol naa ajo meeta enikipoito enaa olosho amu ore ntokitin nikiasita naa ninche naagira ayau ele ameyu ena kibelekenyata nyoo oloing'ang'e. Neeku ketiu taata enaa tenitii naaji enchumata olchani nitii orng'osila paa idung ele ng'osila ligira aitasheyie ama ibatata naake neeku nejia tenakata etiu maisha ormaasani. Naa kakwa tokitin nena naasita irmaasai labda naagira ayau metaa kegira oloing'ang'e ashu peegira olameyu peegira duo matang'asa aiterunye enkibelekenyata oloing'ang'e enikununo oshi. Ore enkibelekenyata oloing'ang'e climate change naa keetai gases yani empuruo nkabilaritin oompuruoshi naayau naa ore enedukuya sapuk oleng naa gas naji carbon dioxide amu ore duo apa piitobiru Enkai enkop naa ore miale ya jua ashu enkolong enepok naa peelotu ake ina radiation newosh enkop nelo reflection oloing'ang'e ina heat reflection neshuko alo nyoo oloing'ang'e apa taa duo eton kuti iltung'anak itu eyiolouni ena siai naji industrialization nejia apa etiu enkop piitobir Enkai. Kake ore naa tenkaraki esiai etung'anisho esiai industries esiai taata nijo eramatare nikipik iyiok ina puruo sapuk oleng oloing'ang'e. Neeku ore ena miale ya jua badala newosh enkop ni reflect nepuo oloing'ang'e nepuo nena puruoshi nitobir entoki nijo ormirangeti teshumata tidie amu ormirangeti amu entoipot ormirangeti kebaa enkop kebaa enkima nimbookini basi na analogy naake tanakata ore lelo gases ligira taata oing'ua naa wuejitin kumok amu ing'ua industries ing'ua eramatare oonkishu nepuo nisung'aa toloing'ang'e tidie netiu enaa ormirangeti. Neeku ore hii miale ya jua tenewosh enkop nemekure negira apuo oloing'ang'e nikibaya enkiti wuei nibok ele mirangeti neshukoki iyiok nirowuaju oleng nirowuaju enkop. Ore naa ena kirowuaj neyau ntokitin kumok niitoi irkeek nibelekeny enkijape nibelekeny inkatambo. Ore tidiakop oolashumba ashu tewuei netii ice nesapuku neshol ina ice metaa enkare nilepu taata nkariak tiatua naiposhani ninepu taata eetai taata kuna tokitin naji typhoons kulo siwuo laa lotii enkalo kuna coastal towns ni cause a lot of destruction. Neeku ina duo eji enkibelekenyata nyoo oloing'ang'e. Neeku naa ore maisha ormaasani ore orkuak lang amu ore enkaji enkang ormaasani naa ekidung inkiku peekinkarrie naa ore kulo keek naa ninche oshi ook ena kijape torrono carbon dioxide ninche oshi eok irkeek neretu naa aitau tiatua nyoo oloing'ang'e. Kake nye iyiok kidung'ito
aikashe nkang'itie nigil naa ore kuna kishu ang kuna ele aramati sapuk naa laa peekijie orkasis ele naa kiigil naa sinche aitau na contribute na methane gas nalotu naa apa nadol ajo kidung'ito ate nkejek ashu matejo duo naaji kiasita ntokitin nemeishaa naa kifaa naaji peiteng'eni olosho le maa pee mekijito peeking'uari orkuak lang kake peekimbelekeny vile nikiramatisho anaa irmaasai neeku ore naa penkipirta ele turrur laiterua ojo Climate Marvin Social Enterprise naa kiata programs nikira na youth we are targeting youth wenye wamaliza form 4 pee kiata program naji environmental behavior change na ore ntoki taata nikias ekiliki iltung'anak vile na ore nkiasin enye vile nagira ayau taata enkibelekenyata oloing'ang'e neeku anaa tanakata enitii town ashu enitii enkaji natii ositima ama ositima amu ore sinye ositima enkitobirata ositima naa keeta sinye eyau sinye ina siai empuruo naibelekeny oloing'ang'e ositima kamaa ituuno olchani kamaa duo iyie piinyitoto itaara ositima anaa enaishaa tenaa iwosh ake sitimani torum pookin ning'ua aikunaki nejia kamaa enkare duo egira aitumia amu ore enkare naa kinyi sinye tenkop oleng naa it's a finite resource ore finite resource naa entoki nemi-replenish neeku entoki emaana oleng kake kegira sinye alo ama oshi enilo matejo choo haja kiti kele button sapuk oibuku enkare sapuk kirony tenaa ena kiti toning'o taa yani enikoni tenisave ama ira entomononi itii jikoni ibol ake igira aisujisho ntokitin ibol ake oltap metaa egira enkare fwaa migira ajo midamu ajo maiconserva ntokitin nijo kuna neeku taata ore programs nikiata naa kigira aiteng'en iltung'anak aitayiolo taata the carbon dioxide cost of the activities toning'o taa neeku ina main thing nikiasita though kiata nkulie iron nitu kitum funding niking'urarie tenaa keki-install biogas aitap into this manure resource within our homesteads at least to mitigate the release of methane metaa ore ele methane nemeloito oloing'ang'e kegira aitaa metaa gas tenerishoreki nikitum taata entoki naji sustainable pastoralism toliki sii ina sustainable ore naa sustainable pastoralism naa orkuak lormaasani la yani kidim naaji aibelekenya enkishui enye metaa kedupore metaa kedupore nemekigira sii ainyal oloing'ang'e naa inji naaji ikoni tenetumi naaji orkuak metaa medung'i irkeek aikarrie nkang'itie naa number 1 ena onkuk naa number 1 neeku badala nikintumia nkuk nikintumia ena biogas natii naa olosinko imwatat ayierishore nikingil naaji niking'or nikijo amaa toi eramatare kenkumoyu sa taa esidai tenaa quality ama naaji enaata ntare 1000 kake kuna kuti tare ikijo tenkop ang nchomboleni ashu nkoomu kuna kuti tare naa melepunye enkoombe kainasa naaji esidai tenitum ntare 20 naa ore enkine nabo nelepuni litai 3 neeku nikinchange na perception nikipuo for quality rather than quantity naa keretu sinye yiok ina pemiking'ua orkuak lang leramatare kake mikigira naa sii ainyal oloing'ang'e nemekure ninye apa eetae enkop naramatishore Fred nikuulize idol yie enaa kidim irmaasai atung'ai kuna kishu kumok tenaa how it's supposed to be etaa ninye ata enemeyieu ning'ua etaa ake lasima piing'ua amu etudung'oki apa enkop ore enakata ening'or the migratory corridor ormaasani ore ena Kenya pookin naa enormaasai teninteru doi kuanzia Turkana niim endikir e Kerio nilotu Nakuro Uasin Gishu nilo Narok nilotu nidou Naivasha Mai Mahiu nakop pookin enormaasani apa Nairobi
Nakuro ngopor maasani apa ina pooki neeruni apa yiok noolo yiok ojing'ita naara Tanganyika kulo le Kajiado paka maata amu ore pooki naa piitum eramatare sapuk teniata enkop niramatishore nemekure etii enakop amu kitimira emetaa naake lasima pee intadou sii eramatare ino pee ebaiki enakiti wueji niata neeku ore naaji ata nye mikiyieu etaa ake lasima pee kias naa mekure naa kiata enkop sapuk nikiramatishore enaa Tanzania amu medung'o taata Tanganyika naa inepu irpayiani ashu irmaasai linakop inepu eeta nkalifuni oontare oonkishu neeku etaa ore naaji kulo le Kenya etaa lasima pee king'amu eramatare kiti amu mekure naa kiata enkop sapuk naikaja naramatishoreki nemekure ake duo ishoru nkatitin amu etaa ore taata baada olapaitin imiet netumi emboor sapuk neeku metaa ore eramatare kekiti kake kikidupore amu adamu ore telde ameyu etii iltung'anak lootuata nkishu 100 wengine 500 na badala apa labda etimira nena kishu neshet imploti ore ninye nanu kwanza ore nkishu naatuata amu iyiolo nanu openy iyiolo gira ajoki iyiok pee etuata nkishu naa kake mekure etuata nkishu oleng naa ening'or naaji ening'or piitimira kuna kishu kanyoo peyie Fred pee ama lelo oltung'ani oshomo England surely keetai naarruhi nkishu naa eetai ininonok neetai ninepu ontoiwuo neminteru atinyikaki kuna ontoiwuo omiyieu apa ninyikaki kuna nikincho ontoiwuo neeku kamaa enipal naa neponu naa meeta entoki nintaasa nikinosie gharama nintotie that was so sad neeku etaa ake duo lasima tanakata etabawua enkata naa pikingila ashukokino yiok ate nikingwana nikijo kamaa kenaikash naata nkishu 100 arashu 1000 tenaa naata nkishu 20 kake naalepuni kila enkiteng oljiriket kwa mfano amu nkishu taata ake sinche nena naa tenikimbelekeny metaa quality kigira apuo tenaa kuna kishu nikimbelekeny tinye empeku metaa naa saiwoli duo kiata naa nkishu naata nkiri neeta kule kake meeku naa kumok naa meeta ake entoki nemikiasaki naas sinche kunda kishu kumok naa kanyoo enduata ino tilo turrur niyieu niya enduata ino olarin 5 ama years to come ore enduata olturrur naa to expand from Kajiado nkumuna ormaasai otii olosho le Kenya nikimpang'aki nkulie kauntini anaa Narok anaa Samburu nena kulie kwapi akeyie pookin nikinteng'en iltung'anak lang okulie likinyikakino anaa taata Rendile anaa Irburana keji Irburana pee kinyok aing'uraa naaji ki-make a positive change within our societies amu meishaa naaji tenayiolo entoki nagirakino ore duo ebaiki naa nanu orkipaaret layaunye enkibelekenyata atua olosho kanyoo naji indim atiaki ena lelero tenakata idol ajo etii nkera kumok oshi taata nemekure egira aapuo aendelea tenkisuma after high school nadolta nanu ajo ore enkisuma nemegira iltung'anak tiatua olosho aendelea itakuja kutu cause yani kelotu aisababisha pee kintoki ake aaku mikipuoito dukuya kanyoo naji indim atiaki elelero intoiwuo kulo nye payiani lang Korea juu unapata kuna wenye waendelei kusomesha watoto ore nye entoki edukuya nibelekenya apa enkop ore taata entoki nijo mbaa school fees ashu naa ropiyiani esukuul netelelia oshi taata amu eewuo naa sirkali atua nkishu eetai ena county government neeta kuna bursaries kumok oleng ajo ening'or Kajiado county naa aning' oshi orgavanai ejo ishooyie close to 50 million a term aisho nkera natii sukuuluni neeku kang'as naitukuj intoiwuo ajoki emaipang'a toonkang'itie emaipang'a ake sirkali nikipuo aomonisho aing'oru nyoo ena reteto pee mikintoki aibok nkera tiang' kijito naa school fees meetai manyeito mateyiai larikok lang from MCA MP to governor pee eretoki yiok nyoo ena siai ashu naa eloipang'i le sukuul ore eniare teneeku duo naaji iyata nkishu nemiyieu nisum inkera inonok ele nainyalita taa keon oleng inyalita keon oleng amu kore tanakata etaa mpaka
kanyo sa duo nai mejing enkikanare te maisha oltung'ani meeta ore taata netaa apa eng'ene poyieki te pooki toki teniyieu tanakata nidung' enkop naa lasima tenimiata daa akili niasie ina toki naa lasima piata iropiyiani nilak kulo tung'anak apa ninche homoita sukuul pikidung'oki ina tanai anaa lakilini neeku tenisum enkerai naa dupoto oleng amu kekiret nikibol inkonyek niyiolou enchoto naloito maisha nidupore neeku entoki emaana oleng emaisuma nkera emikintoki aibok teneeku duo iyata entoki nirewie nkera sukuul suma nkera pii enemiata ng'oru teretoto amu eewuo apa sirkali atua nkishu mpang'aki ilarikok kuanzia chief ashu tinye kulo eeta village administrator o represent government interest at the village level nderunye lelo mpaka ninkaja nitum ena retoto. What a beautiful time kinotito erishata sidai oleng eeta ntokitin ninoto njere ore teniyieu pooki toki te maisha naa lazima piinyototo alo aing'oru ore nye friend naa kinye aing'oru scholarship ata eeta esiai etu eeku comfortable yiolo ajo ore enyamali oltung'anak kumok naa ore ake peebaiki ewueji wanakuwa neeku ntosheki kibelekenya nkatitin oleng ore taata kwa mfano tening'or enkoitoi enkisuma tenilotu nai nitum nindip form 4 ore taata ormaasai enkidipata form 4 oleng naa entoki emaana oleng kake tenilo degree nijo yie aidipa ore piidip first degree nijo aidipa lakini si hapo sio mwisho kake tenijo alo aing'oru esiai nijo alo aing'or esiai ejito nche mbala ekiyieu oltung'ani oota nyoo masters haya nitokini PhD niking'ua opportunity tenkaraki esiai enini enkisuma toning'ota hoo duo naa epaasha nche enkishorunoto Enkai amu etaa tii sii ore ntoiwuo nitusuma kake epaasha napa inakata taata amu ketaa sinye duo eng'eno ena najo Enkai ashu einoto kake ore naa tanakata ina naa pee kiutaa ake te maisha piipaash intorrok nias isidan kake ore naa esarata ompala naa nye musho amu keeta kuna tokitin pokiraja pokirare neeku ore aikunaki nejia ororei lino lobayieki indipita kajoki olainining'oni le Mary Supet Show ashe oleng yawa enkata ino piinining' iyiok maisuma nkera amu entoki dupoto sapuk ina oleng emaing'ura sii nkoitoi nikimbelekenyie orkuak lang lormaasani eng'ura nai kitum eramatare kiti kake naata value ore taata value naa naata faida oleng pemikintoki ainyal oloing'ang'e arashu aaku nkiasin ang naayau taata enkibelekenyata oloing'ang'e meeu lameitin aitiambut iyiok ashu ainyal naa enkishui ang kira irmaasai ore enabayie maibung'a sii ilarikok lang ore tesiai taata school fees naa ashu duo enkisuma naa kisapuk oleng tookuna sirkali are naatae ene county wena national government neeku teneeku duo keeta enkiti wueji neng'or mpang'aki ilarikok mpang'aki kuanzia village level ng'oru ena retoto pee kisuma peemitokini aajung' iyiok inchiu amu etaa taata kina ore taata tening'or enkop naishomo eshomo enkop ore taata teneponunui nai etaa lodo kilani oobayie peejing'i Tanzania naa enemiking'or ate ashu tenemikisum inkera ang neponunui taisere aaya mali natii atua ilo osho kirura iyiok neeku atejo ashe oleng ashe oleng Fred ashe Mungu akubariki sana ashe so olaing'urani le Mary Supet Show itoning'o mbaa sidan naatolikio iyiok Fred najo umejifunza etadua inyototo siyie anyok amu etejo ore ake piimbelekeny indamunot inonok ninteru adol intokitin sidan tedukuya yie kake tenaa ore entoki nidolta unaona tu haiwezekani midimayu na iton naa tiatua ina aisinanisho inyotu puku tiatua inewueji amu imagine yeye alikuwa eing'ua olidopurkel tidie wueji oshi odoyiori enkolong amu ejo ake etadoyie enkolong eshomo lodo kilani lakini imagine yeye kumzuia kwenda England nelo aisuma masters Mungu akubariki sana. I am challenged.
Karibu sana. Si hata Mungu anipe opportunity niende huko nisome pia niendeleze masomo. Utaenda, unafanya kazi mzuri sana. Amen. Ore nimiti na yena nara na imeninyo lomoni lijela. Shonara mingi tukujira Maasai. Yeah. Wow. So Mungu akubariki sana. Remember to subscribe tine wejiti abori, ni comment kanyinoro, ni share ena atini ena kisuma nikinoto te Fred Nairowwua. Mere ngai tenebo ye nanu Mary Supet narenele shao na yago sim nagira yiwoki erishata namayiana kitumake tenda wiki aigira yake enkai atini olikai tung'ani nikituma itukuja pee kitum ashom dukuya kiro olosho le maa. Amen. Mary Supet Show, inspiring lives.